Nai matai ni wasiwasi ni Railesu, membaletira nai karua ni tuilau, kai sebu ni talai ni kobana, ai sebu talengani bungkana kai viti, Ratu Sir Josefa Lalambalabu Banaya Liali Sukuna, e makuri wale ngakina na kenrei tukutuku enda sakila tu, membaletira. Enda na tomana indai ena wakasama batangao ya ni ruilebu na kenrei tukutuku kan renre mendarai le suba taudoko. Au nanoma ni rawa mendananga ibaga muria nga bakai kenda. Ena sala ni tukutuku sabaga yang atagitu indai se mendawili kana kenrei bola kena kenrei tukutuku ena vale ni yau maroro ena nonda banua the Fiji Museum. Awatarongi na lomani madala sawati me ubaga madala takatale mandayani na nonra ubewe kani na turanga na talay sambale kay na turanga na bungonra na ikatolo ni tuilaw saw ni bonolaw na tuinayaw sambale Ratu sa kamise semara e asenga ningay may tigibunga biraw na turang ang bali ruanggo na bewe kani kay na beileledi ninra baga turanga may imbaw kay na bubale baga buwan ni rewa may tumbo may law. Iya, yaw tay sa umaraman da nataro aw nangay sematay muri na bewe kani. Ratu choni man raywiwi na turanga na itumbutumbo i Ratu Sukuna erawa bagawati ki andilitia na maopa nanon raulu matua na turanga na tuina yawe na ngauno ya oratu ali fireti ulu kalala finau sangga imbasi katale endo na itamba beli utaki baga banoa na itutu baga tuina yawe be Ratu tebi taulu ila kamba na ikarua karau laki beibungo nikina kay nangone turanga na talay sambale. O Ratu sa kamisese, eluwen raw o Ratu tevi tauluy la kemba, kay Lucia ng Golikoro, may wirto na bubale na fonalahi, e na ebusa tonga, may sawana wano ang balabo. E na itubutuwa ni kawabaga turanga ngo, e raw bebungo niki na Ratu sa kamisese, kay Ratu sa lalaw. Au na numani sasaw minataro e vango le mai bia wena madal sawati. Ia ongo na kena ikuri. O Ratu choni man raiwiwi na tamara na turanga na talay sambale embasi ka mai bi Ratu kapay wai mara maimbaw. Ratu kapay wai embasi ka mai bi Ratu buimbureta kay andi mere beisada. Ia o Ratu buimbureta ay kaono we Ratu na luwe ratumbano we balay babalangi na ikatolo ni buni balu maimbaw kabeli utaki na tini kabitu bitu sa ngawulu tina tini kawalu sa iwatolo. O ratumbano we balay babalangi na ikatolo ni buni balu maimbaw rawabawati ki andi ufia may tumbo la kemba. Akin ang balimbali ni sawa titoka endo nangaw ng balabu ni bese matitiko ng rabo ka turanga ni ponua erua nabuni balu maimbaw kay nabuwa ni rewa may tumbo may lakemba na atulaw. O Ratu salala e makumboy ratumbanube na ikatulo ni buni balu maimbaw. Iyo e naisema ni bewe kanya e rawa talingani ando nuira na itutu baga buni balu maimbaw. E anda udabuti taleboli nga beira na itutu baga tuibiti. E nanonrangaw na ni belutaki. Hindi na nga ni asenga ni baga tikuri baga banua maimbaw e nandua na itutu baga banua. Iya, e rangay lakimbuli meray karua ni tuilaw. E na tinikadiwa tulos sa ngabulu kawal. Ay sebu ni tuilaw enele maafu
na rabobo mai tonga matanisinga. Nei karua o ratu salala, me adoba na non rambale ane tinikadiwa 5.8. Kangai katolo ni tuilau o rato sa kami se semara, me adoba talenga na non rambale ane baki ruana undolu kawa. Ia o rato sukuna, e a sebulita makawasara ng bula be durumaki baga matatamata, e na nona baga durumi kina Wairuku Indian School mai Waileka. E na ngauna ni Wengarabi baga roko tuira ni ratu chone mandri wiwi na turanga tamandra. Kurani bulingo mai Wairuku, e a tau yabutaka o Pandit Badari Maharaj, e na tinikawalu dio sangabulu kawalu. O Pandit Badri Maharaj, e anga isebu ni turangan India, melewe ni mboselawa ibiti, sa Legislative Council, ka Wengarabi kina may na tinikadiwa tinikabitu, kina tinikadiwa rua sangabulu kadiwa. E ang bawabuli di ratu suku na talenga, o Reverend Charles Andrew, endua nambete, kaina kininda waka na kuita takiratu suku na so nangauna. Ia na matanggali besa uwang bolatangan nindina, e abogabuli di ratu suku na kina. Kena matanggali randa ubuli dengan na lewan di bubale bagatui, may Buckingham Palace, may bolatangan ni. Nasasangan ni Charles Andrew, e a dururawakin o ratu sukuna e na Wanganui College may New Zealand. Kasati kabukila itanikina na ngone turango e na mandila ni nonrabo sa bagang bolatangan ni. Na nonrabuku kina nonrandau bosa. E abo irong-rong talanga ng dito na kirikiti. Na rakabi na itutu ni halfback may Wanganui. Kachambe ni talenga ni Kornibuli na bebat. Kandi Nazar. Elaw-law na nonrabo sa bagang bolatangan ni may loma ni Wale ni Buli. Monabo sa bagang bolatangan ni Lewena. Ye law-law wakatalenga kinalalingan ray mawi kinay mataw yan ang buturara ni bebat. Rasa nga ni Bakadabara na buli may Wanganui. Ni sasa nga ni Beirauti na ilabo en dondono met toko ni Koya may kya. Kasama ni Lesu Koso may kiwiti may daga-daga bagabuni bola kalasi 5 na ituwa-tuwa baga mata nito. Nanonramangkosa ya nabosa ya kiri-iriki na naturangan na bungondra o ratu alifereti ulu kala la finau. Malaking gasinibuli na Kornibuli ni Asana na Lau Provincial School, may Lakiamba. Kalaki Wengarabi talenga na Queen Victoria School, may Matapatudo. Kena Lebuka Public School, may Ovalau. Sanggay bebo sakitaka, na nona sa sanga buli koroy na turangan na tamanda ratu choni manray wiwi, merlaki duruki na nandua na university. Ngone turangan ko asudu ene karua sangabulu karua ni Epirili, tini kawalu walu sangabulu kawalu. Me adawa na non rambale ene katolo sangabulu ni me, tini kadiwa 5 sangabulu kawalu, ni rasayang baki bitu sangabulu. May nangaw noya era duruma kina nangaw na bagay rongo-rongo kabuwa-buwa yan na non rambula, na non radaka kay na non rabeli utaki. Nanonrabuli may Oxford, era laki Bakadabarayani, e nabuli Kuroy. Arawataki na Bachelor of Arts, may Oxford, kay na LLB, may Middle Temple. Akor ni buli rongolebu ni buli loya may bolatangan ni. Eray sebu kina ni ngone tauke, e nanonraduru kina French Foreign Legion. E namatay ni Walulewo may Varanise. Taurakina na idobi koroy ni Medal Militaire kina Croix de Guerre.
ai dovi ni alonganga na boda ni walu. Kara lesu mai kina kiviti. Ira sakele au di toka mai na ibida na isau-sau. Kasi senga tiko nindua tale e tau watakaya mea dova indaindai. Sabolai na kenri tukutuku kapaganda o takiani na vei korni wuli torodaki. Kasabaga le sui tale mai na nonda vanua e na mbakingo na singa e randa o wana numiki na eviti e na vei mbaki. E rabaga wati ki andi mara i e wasawai. Ka oti e ranga i baka mauta ki marda liku tambua di bo toka ngai walu na bula merambale. E rakarevi me rataura na koro ini CBE e na tini kadiwa tolu sanga bulu kadiwa ke na KBE e na tini kadiwa wa sanga bulu ka ono. Go na koro ini knighthood me kadiwi kina e na yada rongo tokai na sir. E a taura wakarua na koro iongo. E a kena i sebu talenga e viti me taura na idovi kei na koro ini KCMG, Knight Commander of St. Michael and St. George. E rātan be kina wakarua ki Buckingham Palace, me rataura kina na e karua ni nona koro ina knighthood, e na tinika dio 5 sanga bulu katolu. Karai sebu ni speaker ni Mboselao na Legislative Council e na tinika dio 5 sanga bulu kaba. E rātau ia katalenga na sebu ni songa-songa mga politiki ni Taukei na Fijian Association. E songa-songa ngo e anga e mai sema kina Alliance Party ka wakatamberi vitiani kina tua waka ikoea e na matai ni tinika vitu na mbaki ni tungalala. Sa wakatamberi viti ke kenda na kawa i Taukei e na buli e na alonganga e na buku ke na veliutaki. Sanga e waka rautaki i ratalanga e sona nonda turangambale kina i tutu ni veliutaki membale tibiti tungalala hindi na nga ni rasa sanganin donuya. E rambau tirtumberi na bukundra o ratu Sir George kandabu levu da kombau na turang arbuni balu sambale. Na turanga na Taukei na isongolava ratu Sir Edward tungi tui bonoabo da kombau. Na turanga na tui da kau ratu Sir Penaea kana tambatu nganilau. Ke na isebu ni non the Prime Minister, ratu Sakami Sesemara. Iongo rikoviti e na rukui ratu Salala, na tuilau, na talai ka isebu ni vunga na bengrave, en dola viviti e nikina ki vura-vura. E na mada wa katumai, e na raile subakina na non rambula na isebu ni Prime Minister, na isebu ni Presidendi, na turanga na tui na iau, na sauni bono lau, na tui lau. O ratu Sir Kamise se kapai wai tui madilai mara. Me adoba na ngauna wea ni Samoa.